Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If you're telling, thank you for love and support. I appreciate you. In a flu got taxes on my voice. Wait, guys, after a episode, yeah, is all because in the episode lay until siyabona vele ukuthi ubaba uMseli akaphathekile bayakuveza. Ngicabanga ukuthi beku episode 10-11 la engena khona esibhedlela kwabhalwa lapha ku-screen ukuthi baze bama for a month because uMseleke engekho right. Angikho sure ukuthi a month ubesesibhedlela, but into ekhulunywa uSne ubala ukuthi 7 days a week ubesesibhedlela befihlelilo abo. And mangithatha le show Sne ngiyayibona because uAbu mayizofona efonela ubaba wakhe angekho right kade efihleliwe ukuthi akekho esibhedlela, engabona ukuthi lo mbhede lo akusiwona umbhede wasekhaya, umbhede wasesibhedlela. Sengiconfirma-ke kulo bethi okhuluma uweek wesonto no-week wobuthaka la bengikhuluma ngokuthi uSne wabala 7 days, kanti la kuthando nesithembu babala inyanga. Manje ngibuka ukuthi hawu inyanga esesibhedlela, isonto ngoSne siyadlula-ke lapho. Naye le video la ikhona abantu esibablame thina esama-viewers, mina nabanye, uMacele noSibindi. Why? Ngisho umuntu umthanda. Kwesinye isikhathi khona ezinye izinto engafanele ayithole noma umnike zona. Ngobani usuke ufaka idiscipline ngisho nasenganini. Yabo ubaba uMseleke izolo ukuthi ufike wakhuluma emsamo ukuthi into ayenzayo, uhlobo lomcimbi awenzayo, ubuyela kwi-gift yakhe, uhlonipha i-gift, akazoguma ingqikithi yomcimbi lapho. Kunjalo uMacele noSibindi yilabo ababili emndenini abasentweni yokuthi unumber 5 akangene, akathulwe. Asikaze sikuzwe. Why ngimbala uMacele? Angithi uMacele useke waba khona kwamanye ama-episode la athi khona sekufanele ukuthi phela uyi-girlfriend, angithi abavumile indawo ukuthi ulotsholiwe, kodwa uMacele uthi akangazenzi izinto ngokuntshontsha. Unumber 5 uMakhwela akaveli. Ubaba uMseleke emsamo wala sibone khona ukhuluma ngegift, so umcimbi awenzayo uqondana negift, baphusha ukuthi kungene unumber 5. uSibindi-ke yena ungenaphi? uSibindi maye lapha esibhedlela ukhuluma ngokuthi ubaba wakhe akanikwe lento ayifunayo, angaze amgulisa. Kwesinye isikhathi kufanele kuncishwe lento oyifunayo ubusizo, ngoba phela manje asikhulumi ngoMseleke okubala ukuthi into yakhe yomshado ayicacile. Unamakhosikazi awu4 already. Amanye kushoda ukuthi aqedele imishado yabo ngokwesintu, ngokwesiZulu, ngokwesiko lakhe kuphelele. Manje ubuthaka uthe buthaka enjalo elungisa izinto ezingalungile, usefuna ukufaka intombi yakhe ngenkani kubo. Noma yena uma ekhuluma abantwana abancane abamuzwa, kodwa abantu abadala bayamuzwa because awukho umcimbi esiwazi thina ngokwesiZulu nje esiwazi khona ngabe kuthiwa umalume owenza umcimbi ame phakathi kwaba hayibo guys, ame phakathi kwabantu bakubo ebatshela ukuthi njengoba hleli la intombi yami yeza. Ubaba uMseleke wavimba uSibindi kwi-birthday kamnini, uSibindi efuna kufika i-girlfriend yakhe. Wathi isizathu sokuthi uSibindi engamshayi ngempama ingoba khona ugogo nomkhulu kaSibindi. uSibindi ngalolo suku wayecela ifoni, wathi ufonela intombi yakhe ifike la ephathini kamnini. Nibheke leyo episode. Wathi-ke uMseleke isizathu sokuthi nje engamqhasabuli ngempama uSibindi ingoba kunabantu abadala manje akafuni imisindo. Sabona ubaba la onjani, one-discipline. Injani-ke into yakhe yokuthi wenza umcimbi ophathelene nani ne-gift yakhe yokuthandaza, yokuprofetha, so uke waba on and off. Njengamanje uzama ukubuyela lapho akhombise ukuthi lento akayiphiki because iyisipho sakhe. Kuse umcimbi onjalo because sho ukuthi lokho kwakho ukuthandaza ilokho okuhambisana
nesintu nesiZulu nabo labo bathandazi labo. Mayeveza ukuthi lento akaphumile kuyona, uyayi-recognize-a, ukhuluma nabadala bakhe kubo laba abadala, ubatshela ukuthi nansi intombi i-clean lento. Yikho ngithi angeke u-understand ukuthi why uMayeni edinwa izinto ezithi ziyamdina, because ikhaya uma ufuna ukuthi lihlonipheke lenze lihlonipheke. Manje umcimbi wokuthi ukubonga Yesu okubalile, kodwa before ngicabanga ukuthi le episode ayihambise khona iy'ngane, abantwana ababili ababegula, wakhuluma into efanayo kuleyo episode, wathi ubona ukuthi iy'ngane zakhe zigula ngoba eqhelile kulesi sipho sakhe, ebuye waphithizela kakhulu. So kufanele ukuthi ayilungise le nto ngoba uyibona indlela okukhulunywa ngayo naye ithinta abantwana bakhe. Namhlanje sibuke i-episode la sekukhuluma khona-ke le nto awayisho kwi-previous season, ngicabanga ukuthi bekuwu season 2-3 lapho. Uthi egayizini, uthi sizodlala, uthi sizohamba why isifana kalo? Isifana kalo lesi abasenza lapha eMzumbe. Ngiyambona umamkhulu ngokuba supportive nokuzama engathi enye into ingagcina esiphakhi, yabona, because manje lobu modern Zulu sebuhamba ngomunye uswini ongasaqondakali. Umcimbi kuhlangane imindeni, kuhlangane omama bakhona nabazukulu, baze bayasho ukuthi abantu bakoduma laba bala jiki laba bahleli phansi kufanele bephume beyoma hayibo, fanele bephume beyoma ngasegethini ngoba la egethini khona umakhwela wakhe number 5 wami. Wayengakhuluma into eqondile ukuthi umakhwela umlobolile kanjani. Guys, yabona nje lento yesiZulu nayo nokuthi ihamba ingaqondi. Nakhona ukuthi umakhwela emlobolile, phela njengoba emlobolile kusho ukuthi umndeni wakhe uyamazi. Sekucacile ukuthi umakhwela uyi-girlfriend ngoba phela elobola kungaba ukuthi usehambe wabuya ukuyolobola waqeda. Mayeseqedile ngeke behlale bengazi umndeni wakhe oseduze ukuthi ulobole bani. Abamazi nje umakhelwa uyafihla ngoba vele into yakhe isahambisana nokufihlwa. Uthi-ke umseleki kumndeni wakhe nakumakhosikazi akhe kuzomela ukuthi bejike ngasegethini ukuze abayibukisise kahle uMacele noSibindi lento yabo ye-support abayinikeza ubabakhe, ngoba uSibindi indlela asho ngayo esinje ubaba kufanele nike lento kanti uyithodla yini ubaba, ngoba phela ingane incane le okuthiwa mnikele into yakhe khona azothula engakhali. Manje abeke benakisise abeke bebheke isimo sakhe nje ime into ngoba ekugcineni amakhosikazi akhona akwenziwa la sekuthiwa ngathi kuyasheshiswa because kunesimo esithile. Ngaphandle-ke we-guys isigaxa ukuthi kunesimo esithile uMacele noSibindi bayayibamba-ke into abanye bangayibambi, ngoba manje into yamakhwela impintshwa isheshiswa kujaheni. Hawu, hayi kungenzeka ukuthi khona into eyaziwa uMacele noSibindi ngoba phela akwazi ukuthi amanye amakhosikazi akhuluma ngenhlonipho, because nakho lokho kuphakama umyeni wabo phakathi komndeni. Uthi-ke i-girlfriend izobe ikhona, ubone ukuthi akwanele ebabizele i-meeting ebatshele ukuthi i-girlfriend ikhona. Enye i-meeting yokuthi abambuke ekwi-date nale girlfriend. Umcimbi-ke manje angisho ukuthi we-guys akaze kwenzeke mhlawumbe kuthola ukuthi umalume uyajola. Asikhulume nje iqiniso, siyahleba nani. Umalume uyajola manje mayejola umalume-ke shuthi into yakhe nentombi yakhe efihliwe. Uba khona lowo sisi lowo enimbuka nje nimjaji ukuthi kazi lo sisi simazi yelaphi, ngoba phela khona abanye osisi abaney'bindi ezingaqondakali la ngixoxele khona. Futhi ukuhluka kwamakhaya serious. Abanye baze bahambe ngisho emngcwabeni engaziwa, ahambe emngcwabeni we-boyfriend yakhe eshadile, kodwa kaze kube khona ilanga le boyfriend yakhe eshadile emaphakathi komndeni ithi la phakathi kwenu khona hayi ngempela akayiyeke inganekwane sesi-right ngayo, akabuyele kuhloniphela amakhosikazi akhe ukuze ezobona ukuthi mayefaka inhlonipho akayitholi yini, nokwenza izinto ngokuphoqa
ngoba phela ekugcineni manini guys, khona enye i-episode yakumnakwethu laba bomseleki esikhona, mawushada awushadi nengane. Bayaqonda ukuthi mawusuke ushada umuntu ophelele, onengqondo nocabangisisayo. Naye aka-aplaye lokho kuyena ukuthi njengoba bemisa kwezinye izinto, zikhona izinto abayibonayo. Njengoba beyifaka i-discipline kuye, ikhona into abayilungisayo. Ngesikhathi yena engabalaleli, naye elindele ukuthi bengamlaleli, because kunjalo empilweni. Awukwazi ukuhlonipha umuntu engakuhloniphi, kuba kanjalo. Awukwazi futhi ukuthi umuntu eku-undermine wena umthathele phezulu. Le nto isuke ukuthi kahle kahle khona ongekho right phakathi kwenu, because umuntu o-deliver iplate elisawa, nawe uzomnika iplate elisawa. Awukwazi ukunikeza into emuncu wena ulethe ushukela. Injalo-ke into eyenzeka kuyo, ongayi-understand naye unenkinga neyakhe, because lana ohlonipha khona uzohlonishwa, la udelela khona uzodelelwa. Isithunzi sakho-ke sakhiwa wuwe ngezenzo zakho. Ungaba nayo imali still abantu bethi nje, akukho lutho lapha, akusimuntu loya. Basuke sebejaja izenzo zakho, hhayi iphakethe lakho. Kwezinye-ke iy'ndawo izwi lakho liyozwakala ngoba unephakethe, kodwa masekulalelisiswa kusho ukuthi ayi, akugcwele kahle hle, ufihlwe imali. Manje siyabona ukuthi yini ezama uku-correct-wa amanye amakhosikazi, because ezinye izinto uthi uzenza zi-expose wena kakhulu kunokuthi zi-expose unkosikazi wakho, ngoba manje akukaze kwenzeke. Asiwazi umcimbi nje, sesingezwa-ke kwabanye noma vele ngihleze ngisho singaba amaZulu, isintu esisaziyo, kube uhluka kwamakhaya. Ngoba umuntu ofihliwe ufihliwe, nawe uyasazi futhi isizathu sokuthi ufihleleni. Bavumelana futhi ngokufihlana. Mase sekuthe sekufike la sebethi abafihli khona, abenzeka into ecacile, icace. Ngoba manje ufihlwa nje kunesizathu, awufihlwa uvele usukele ufihlwa. Nakhona ukuthi uzuvuma ukufihleka ovumayo ukuthi fihleka-ke manje. Into efihliwe ayifihlwe, ofihlwayo akafihleke, ukuze manje kungabi sengathi kuyadelelwana. Hayi bo, wangena i-girlfriend emcimbini wabantu abadala. Umcimbi umayelana nani? Umayelana ne-gift. Imhlola, hhayi, bye bye anyway guys.